Može Bog. To bi bilo to. Mjesec i više dana posta. Pečenica, eto je. Od 25. novembra, prva nedelja na vodi, između srede i petak na vodi, posljednja sedmica na vodi. Što će reći, uglavnom sam kao vuk. Inače, kada se kaže vuk, tu može malo da se uključi slovenska mitologija, u duhu Božića, jeli? Vuk je dažbog, sino svaroga, ili sam svarog, sino svaroga deminutiv, mali svarog svorožić, sino Boga, mali Bog, Božić, ali da ne idemo u tu priču. Selo Latković, idemo ka Vračeviću, moje selo Vračević. Tu ne da granica sela. Idem Lajkovačkom prugom, Lajkovačka opština, da. 2 sata posle ponoći, liturgija počela u ponoć i završila oko 1:30. Meni prestoji još 1 sat vremena pešačenja kući. Da. Kada se posti, ne posti se samo hranom, nego rakijom, pivom, bilo koji drugi vid greha. Tako da kući me čekaju 2 žene. Kruška i Šila. I više. 3. Srpski. To bi bilo to. Dug je put do kući. Pomaže Bog. I Hristos se rodi. Srpski rode. I cijeli svet. Pod uličnom svetiljkom. Da.